Reka dukomeze tubasuhuze mwe mwese ukurikira mwibereye ahantu hatandukanye. Hari abadukurikira bari mu Rwanda, hari abadukurikira bari muri diaspora, ndetse namwe mwese muzi ururimi rw'ikinyarwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero urutonde rw'ibihugu 10 bikennye cyane muri Afurika. Afurika ni umwe mu migabane yo kwisi minini, ndetse ukabona afite abantu benshi. Umugabane ugizwe n'ibihugu 54 birimo ibyiciro bine mu bijyanye n'icyo umuntu yakwita ubukungu cyangwa iterambere. Hari ibihugu byateye imbere, ibiri mu nzira y'iterambere, ibihugu bikennye ndetse n'ibihugu bikennye cyane. Aha turagaruka ku bihugu bibarizwa kuri uyu mugabane bikennye cyane kurusha ibindi, ndetse na zimwe mu mpamvu zagaragajwe zituma bidatera imbere ngo bibe byava mu byiciro bimwe bigere mu bindi. Dore uko ibyo bihugu bikurikirana n'umusaruro mbumbe wabyo ku mwaka. Tugiye guhera ku gihugu cya 10 cyitwa Mali. Igihugu cya Mali kiza ku mwanya wa 10 ku mugabane wa Afurika mu bihugu bibana n'ubukene bukabije, aho usanga abaturage basaga 50% batunzwe n'imfashanyo. Ubu bukene bukabije muri iki gihugu butuma kiza no mu myanya y'imbere mu bihugu birimo ikibazo cy'imirire mibi kubera kutihaza ku biribwa, umwanda n'ibindi bitandukanye. Igira ingaruka ku buzima bw'ikiremwamuntu muri iki gihugu cya Mali. Iki gihugu gikoresha byibuze 1,136 by'amadolari y'Amerika y'umusaruro mbumbe ku mwaka. Igihugu kiza ku mwanya wa 9 ni igihugu cya Madagascar. Igihugu cya Madagascar kiza ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde. Ubukungu bwacyo bushingira ahanini ku bukerarugendo, ubuhinzi n'inganda nto ziciriritse. Mu mwaka wa 2011 ubuhinzi muri iki gihugu bwihariraga byibuze 29% by'umusaruro mbumbe, naho inganda zikaba 15%. Ubukerarugendo bwo muri iki gihugu bwagabanutseho hafi 50% guhera mu mwaka wa 2009 kugeza ubu asaga 69% muri iki gihugu cya Madagascar baba munsi y'umurongo w'ubukene. Umusaruro mbumbe wacyo muri rusange ungana n'amadolari y'Amerika angana na 972.7. Haza ku mwanya 8 igihugu cya Malawi. Igihugu cya Malawi nacyo kiza mu bihugu bifite ubukene bukabije muri Afurika. Mu mwaka wa 2004 abaturage bo muri iki gihugu banganaga 54% babaga munsi y'umurongo w'ubukene, aho icyagati cyayo umuturage yabashaga kurya ku munsi ari dolari ku munsi. Mu mwaka wa 2000 nibwo imiryango ifasha imbabare kwisi yahagaritse inkunga yageneraga abaturage bo muri iki gihugu kubera ikibazo cya ruswa cyakivugwagamo. Ubukungu bwacyo bugizwe n'ibikomoka ku buhinzi bifata 34%, kikaba nta bushobozi gifite bwo gutumiza ibintu hanze yacyo kuko n'ibikorerwayo bidahaza abaturage bacyo. Umusaruro mbumbe w'iki gihugu ungana na 893.84 by'idolari y'Amerika ku mwaka. Igihugu kiza ku mwanya wa 7 ni Niger. Iki gihugu nacyo kiza ku mwanya wa 7 kuri uru rutonde. Ubukungu bwacyo bugerwa ku mashyi biterwa hanini no kuba hafi 80% y'ubutaka bwacyo bugizwe n'ubutayu bwa Sahara. Usibye ikibazo cy'ubutayu muri iki gihugu, kinavugwamo ikibazo cy'umutekano muke nawo wangije byinshi guhera mu mwaka wa 2000. Umusaruro mbumbe wacyo ungana n'amadolari y'Amerika 853.43. Ku mwanya wa 6 haza igihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Umutekano muke muri iki gihugu ni kimwe mu bihungabanya ubukungu. Iki gihugu nacyo kiza ku mwanya wa 6 kuri urutonde, aho ubukungu bwacyo bwibanda ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yibanze kuri zahabu, uranium n'andi. Mu myaka yashize iki gihugu cyaje mu myanya y'imbere muri Afurika mu bijyanye n'ubucukuzi, nyuma biza kuzamba kubera intambara z'urudaca zabiciye bigacika. Guhera mu mwaka washize umusaruro mbumbe w'iki gihugu ungana n'amadolari y'Amerika 827.93. Ku mwanya wa 5 haza igihugu cya Eritrea. Leta ya Eritrea nayo ni imwe muri leta zibana n'ubukene bukabije ku mugabane wa Afurika. Nubwo iki gihugu cyegereye inyanja, cyawe n'amateka adasanzwe guhera mu gihe cy'ubukoloni, ayo mateka akaba yaranze gusibangana na n'ubu. Iki gihugu kigizwe n'igice kinini cy'ubutayu n'agace kegereye inyanja, kikasangira n'igihugu cy'Ubutaliyani, kikaba ari na kimwe mu bihugu bibiri byayikolonije. Iki gihugu gifite umusaruro mbumbe ungana n'amadolari 792.13.
Ku mwanya wa kane haza igihugu cya Liberia. Iki nacyo ni kimwe mu bihugu byakolonijwe n'ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Iki gihugu cyashinzwe na bamwe mu bacakara b'abakoloni b'Amerika, bituma n'abatwara yabo mu bijyanye n'imiyoborere n'imikorere biba nk'ibya Amerika, aho Abanyamerika n'Abanyaburayi bashiriye muri iki gihugu hakurikiyeho intambara y'abasivili yangije byinshi ndetse ihitana abatari bake. Agahenge k'amahoro kabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2003. Muri 2005 nibwo habayeho amatora anyuze mu mucyo. Kugeza ubu iki gihugu kiracyahura n'ingaruka z'intambara y'abasivili, aho basaga 85% babeshejweho n'amadolari y'Amerika adashitse n'idolari na rimwe kw'ijana ku munsi. Umusaruro mbumbe w'iki gihugu ungana na amadolari y'Amerika 716.4. Igihugu cyiza mu bihugu bitatu bifite ubukene bukabije muri Afurika ni igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu biza mu myanya ya mbere mu bihugu byibasiwe n'ingaruka z'intambara y'abasivili ahanini ishingiye ku moko kuva mu myaka yashize, binatuma iza ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde. Iki gihugu gifite ubukungu bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, ariko usanga nabwo butabasha gutumiza hanze ibintu bihagije. Abaturage babarirwa hejuru ya 80% babana n'ubukene, ahanini bitewe n'ikibazo cy'umutekano wacyo udashitse, mu gihe abana basaga 57% muri iki gihugu babana n'ikibazo cy'imirire mibi. Umusaruro mbumbe w'iki gihugu ungana n'amadolari y'Amerika 648.58. Igihugu cyiza ku mwanya wa kabiri ni igihugu cya Zimbabwe. Igihugu nacyo cya Zimbabwe cyiza ku mwanya wa kabiri kuri urutonde rw'ibihugu byakolonijwe n'ubukene haba muri Afurika, ndetse cyiza no mu bihugu bya mbere ku isi bifite ubukene bukabije. Uretse kuba iki gihugu gifite ubukene bukabije, n'uburambe bw'abaturage bwacyo nabwo bubarirwa ku mashyi, kuko abagabo bagenerwa byibuze imyaka 37 n'imyaka 34 ku bagore. Abasaga 20% muri iki gihugu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bituma ubukungu muri kiriya gihugu bukomeza kuzamba. Umusaruro mbumbe wacyo ungana n'amadolari y'Amerika 549.46. Igihugu cyiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bibana n'ubukene bukabije ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara zo muri Kongo kimwe mu bituma ubukene bwiyongera. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite ubukene bukabije muri Afurika, ndetse no mu myanya y'imbere ku isi. Iki gihugu cyitwaga Zaire kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'1997. Ubukungu bw'iki gihugu bwaje kumanuka hasi cyane guhera mu mwaka w'ibihumbi 2010, aho kugeza ubu kiza ku mwanya wa mbere ku mugabane wa Afurika mu bihugu bibana n'ubukene bukabije. Ubukungu bwazambijwe n'ikibazo cy'intambara z'urudaca muri iki gihugu, aho ahanini abahanganye babaga bapfa amabuye y'agaciro, arimo aho abasaga 5 miliyoni biganjemo abasivili bahitanywe n'izi ntambara. Iki gihugu kiza kuri uyu mwanya mu gihe kiza no mu myanya ya mbere ku mugabane mu bihugu binini, ndetse n'umubare munini w'abaturage basaga 71. Umusaruro mbumbe wacyo ungana n'amadolari 398.25. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tubonye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu cyiza ku mwanya wa mbere mu bihugu byakataje mu bukene, cyangwa se mu bihugu bibana n'ubukene muri Afurika. Iki cyegeranyo rero twagiteguriwe n'ikinyamakuru Bwiza, aho mu by'ukuri batubwiye ibihugu 10 bibana n'ubukene muri Afurika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share ndetse na comment, by'umwihariko gukora cyane kugira ngo tutazaza mu bihugu bikennye muri Afurika. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.